Muhoza Daniel. Muhoza Daniel ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 ni umwe mu bashoboye guhesha ikipe ya Rayon Sport FC igikombe cya Kagame Cup mu mwaka wa 2026. Daniel Muhoza ni muntu ki? Daniel Muhoza yize hehe? Daniel Muhoza yaciye mu yihe kipe? Daniel Muhoza afite imyaka ingahe? Daniel Muhoza ni muntu ki? Uhesheje ishema abanyarwanda, uhesheje ishema abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Muhoza wahesheje ishema, wongeye kunezeza imitima y'abakunzi ba Murera. Muhoza ni muntu ki? Reka turebere hamwe Muhoza yaciye mu bihe biganza. Muhoza ni umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umuryango ukina asatira izamu. Mbere yo kujya muri Rayon Sport yakiniye Etoile de l'Est. Rayon Sport yamusinyishije muri Kamena mu mwaka wa 2026 nyuma y'imyitwarire myiza yagize mu cyiciro cya kabiri. Mu mwaka wa 2025 ku itariki 26 yafashije Etoile de l'Est kuzamuka mu cyiciro cya mbere, aho amakuru amwe avuga ko yatsinze ibitego 10, andi akaba avuga ko 13 ndetse akanatanga assist 11. Muhoza Daniel afite imyaka 18 muri 2026. Ibi bivugwa n'ibitangazamakuru byamwanditseho ubwo Rayon Sport yamusinyishaga, ariko itariki nyayo y'amavuko ye cyangwa se umunsi, ukwezi n'umwaka ntibyabashije kuvugwaho rumwe. Ikintu nashobora kwemeza neza nuko ubwo yari muri Etoile de l'Est mu mwaka wa 2024 yigaga muri GS Gasetsa TCC. Imvaho nshya yanditse ko kuwa 29 Mata umwaka wa 2024 yakiriwe n'abanyeshuri bagenzi be n'abayobozi b'iryo shuri nyuma yo gutsindira Etoile de l'Est igitego cy'ingenzi. Icyo gihe yari afite imyaka 16. Hari kandi amakuru yo muri Kamena mu mwaka wa 2026 avuga ko mbere yo gutangazwa na Rayon Sport habanje gukemurwa ibijyanye n'amasomo ye, ndetse ikipe ikamushakira irindi shuri azakomerezamo. Kuwa 26 Nyakanga umwaka wa 2026 Rayon Sport yakinye na Kevezi FC yo muri Zanzibar mu Sekafa Kagame Cup. Muhoza Daniel yinjiye mu kibuga asimbuye, maze ku munota wa nyuma w'umukino atsinda igitego cya kabiri. Rayon Sport itsinda ibitego 2-0. Cyari igitego cye cya mbere muri iri rushanwa, ndetse ni kimwe mu byatumye aba umukinnyi wavuzwe cyane muri uwo mukino. Uyu mwana yongeye gukora ibitangaza, akora amateka adasanzwe, anezeza imitima ya benshi. Bari buzuye Stade Amahoro, ibihumbi bisaga 45 byari byuzuye Stade Amahoro, byongera guhaguruka bikoma mu mashyi, birishima, biranezerwa kubw'uyu mwana w'umuhungu cyangwa se kubw'uyu mwana w'umusore ukiri muto cyane uvugwaho kugira imyaka 18 yonyine, ubwo yatsindaga Rayon Sport ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, ubwo Rayon Sport yari kuri finali ikina n'ikipe ya Kenya, ubwo yayikuraga igikombe mu ntoki bitewe n'umwana w'umuhungu w'umusore, ndetse yayitsindiye igitego cya kabiri ku munota w'inyongera mu gace ka mbere ko mu minota y'inyongera ahagurutsa stade. Muri Muhoza Daniel muri make ni impano ikiri ntoya cyane, afite imyaka 18. Yanyuze muri Etoile de l'Est, yize muri GS Gasetsa TCC, maze muri 2026 ajya muri Rayon Sport, aho yahize agaragaza impano yiwe idasanzwe.